Vreme je da saznate prvi Zlatiborski glasnik. Dobar dan i dobrodošli u nedeljni preglednik opštine Čajetina. I danas ćemo pogledati najznačajnija dešavanja koja su obeležila nedelju za nama. Krajem januara tačan datum otvaranja Gold gondole. Apel građanima da ne pale kontejnere. Uređenje nove dvorane u Stopića pećini. Fudbaleri Zlatibora počeli pripreme za napad na Superligu. Nedelju za nama obeležili su svakako radovi na Gold gondoli. Ovaj turistički projekat decenije na Zlatiboru, za koji je izdvojeno 13 miliona evra iz budžeta opštine Čajetina, uspešno se privodi kraju, a ni snežne padavine ni niske temperature nisu omele radnike da gradnju sprovode po planu. Trenutno se na međustanici vrše elektroradovi, nakon čega će se izvoditi elektroinstalacija na garažama za skladištenje kabina gondola. Polovinom meseca nastavljaju se radovi na montaži preostalih delova na međustanici, a zatim i montiranje sajle na prvom delu od početne do međustanice. Kako je najavljeno, krajem januara će biti napravljen presek kada će se znati tačan datum otvaranja ove turističke atrakcije. Sedmicu za nama obeležili su i oni manje lepi događaji poput nesavesnih građana koji nemornim bacanjem žara svake godine unište mnoštvo kontejnera. Kako kaže Dragana Rosić iz komunalnog javnog preduzeća Zlatibor, odgovornima za ovaj prekršaj propisuju se kaznene odredbe u sledećem iznosu: od 20 do 50 hiljada dinara za fizička lica, od 25 do 50 hiljada za odgovorna lica u pravnom licu, od 50 do 500 hiljada dinara za preduzetnike i od 100 hiljada do milion dinara za pravna lica. Nije na odmet da još jednom upozorimo građane da vode računa o tome. Pretpostavlja se da su kontejneri zapaljeni ili odlaganjem užarenog pepela ili bacanjem pikavca. U svakom slučaju nastale štete su velike, tako da se o tome treba voditi računa. Ono što je takođe obeležilo nedelju za nama su i radovi u Stopića pećini. Stopića pećina je u 2019. godini imala 89.113 poseta. Za one koji su atraktivnu pećinu sa bigrenim kadama već videli, a zatim se vraćali da je vide ponovo, lepa vest je da će od februara ponuda biti proširena sa oko 80 metara novog prostora sa kadama dubokim i do 7,5 metara. Jovan Pavlović iz turističke organizacije Zlatibor otkriva da su u Stopića pećini u toku radovi na pešačkoj stazi koja vodi kroz kanal sa kadama do novog proširenog prostora. Stopića pećina ne obiluje sa mnogo pećinskog nakita, ima veliki otvor, tako da ima dosta spoljašnjih uticaja klimatskih, a ovaj deo je stvarno izuzetno dobar. Radovi su planirani da budu gotovi do kraja meseca, kada se nadam da ćemo moći da vas pozovemo da vidite kako će se da izgleda. Tu će biti i podvodna rasveta plus rasveta sa belim svetlom. U nedelji iza nas su počeli pripreme fudbalera Zlatibora za prolećni deo takmičenja u prvoj ligi Srbije. Na snegom pokrivenoj Švajcariji pojavila se većina igrača iz prvog dela sezone uz ambiciju kluba da se ostvari plasman u Superligu Srbije. Trener Predrag Grisanović ističe da je sačuvano 90% ekipe iz jesenjeg dela sezone, kao i da se nada da će dovođenjem par novih igrača ostvariti dobre rezultate. Čajetinski tim će do 3. februara trenirati na Zlatiboru, radeći u hali i teretani i na otvorenom, a potom će 12 dana provesti u Petrovcu, gde će odigrati i najviše prijateljskih utakmica. Nastavak takmičenja u prvoj ligi Srbije zakazan je za 29. februar, kada Zlatibor gostuje Metalcu. Vreme je da saznate prvi Zlatiborski glasnik.